дар шаҳри душанбе имрӯз боди ҳаво хело мӯътадил аст. барфу борон ҳам нест. вале он ҷое ки ман мехоҳам шуморо барам, ҳама ҷо барфпӯш аст. ҳолон ки масофаи он ҷо то душанбе ҳамагӣ 60 километр роҳ аст. дар ин 60 километр паркадро бубинед. ин ҷо қариб ки аз зимистон ному нишон нест, вале он ҷо ҳамеша зимистон аст. касоне он ҷо буданд мегӯянд ки қуллаҳои барфпӯшаш чун кӯҳсорони Швейтсария аст. ман мегӯям ки аз Швейтсария ҳам беҳтар. ҳар нафаре ки он ҷо бори аввал сафар мекунад, набояд пӯшидани либосҳои гарм ва пойафзоли зимистонаро фаромӯш кунад. беҳтараш биёед якҷоя ба он ҷо сафар мекунем. рӯи пурпечитоби шоҳрои душанбе чанок бе мушкилӣ паси сар шуд. ҳамакнун ворид мешавем ба меҳмонхонаи кушоду барҳавои маҷмӯаи рӯйҷаронии Сафедара, ки имрӯз барои қабули меҳмонони дохилию хориҷӣ пешбинӣ гаштааст. то кадом андоза шароитҳояш барои иқомату фароғати сайёҳон ҷавобгӯ аст, ҳамроҳ воқиф хоҳем шуд. салому алайкум. шомадед акаҷон, мо аз дидори шумо хеле шодем. саломат бошед. номи ман рӯзноманигор Қурбоналӣ Қурбонов, наварбардорон Усмон, Зуҳурҷон, Дилшод, Орифҷон. хеле хуб ака. ман коргари ҳуҷраи ба қайдкунӣ Комилов Беҳрӯз. аммо дар роҳ хеле хаста шудем, мехоҳем каме аввал истироҳат кунем. мо акаҷон 6 намуд ҳуҷра дорем ака. як хонага барои 2 нафар, 2 хонага барои 2 нафар ва 3 хонага барои 4 нафар ва хонаи алоҳида 3 хонага барои 5 нафар, 5 хонага барои 7 ва 8 нафар. ман метавонам шумо акаҷон ба 2 ҳуҷраи алоҳида ҷо кунам ака. метавонем шинос шавем? хоб. маромад. марҳамат ака. ба шароитҳои мо шинос шавем. хеле хуб. инҷа барои 2 нафар. инҷа барои 2 нафар.
бинои хобгоҳи ҳанӯз солҳои пеш аз истиқлолият бунёд гардида ба куллӣ навсозӣ ва дигаргун карда шуда ба меҳмонхонаҳои сатҳи баланди муосир ва дорои шароитҳои замонавӣ табдил дода шудааст. Меҳмонхона барои қабули то 240 нафар пешбинӣ гашта, ҳамчунин маркази солимгардонӣ иборат аз ҳавзи шиноварӣ, буғи хушкутар, ҷакузи, ҳуҷраи хурди варзишӣ ва толори баргузории конфронсҳо барои 120 нафар ҷойи нишаст ташкил карда шудааст. Гостиница, да, там вообще супер. Да и блюда мне нравится. Да. Вкусно приготовят. أيضا أشعر الحقيقة بأن هناك ما در اینجا یک چیز رو ملاحظه کردم، بسیار خوب ساختیان همین جای دمگیری رو، همین استراحتگاه، چون که مهمانخانه خوب دارد و نرخ‌های بسیار خیلی نرخ‌های ارزان نسبت به دیگر کشورها، بسیار خیلی نرخ‌های معقوله که انسان میتواند که بیاد به حضور وقت خود را خوش گذران. طوری که میبینید این ویای الکترونی را مصور شدیم، بسیار من تصور نداشتم که در تاجیکستان خیلی چی وجود دارد این خیلی جا. маҷмӯи кӯҳии лижаронии Сафеддара бо ибтикори як тан аз соҳибкори маҳаллӣ ба пуррагӣ навсозию таъмир гардида ба як мавзеи воқеан дилфиребии истироҳатию фароғатӣ ва машқу тамрингоҳи намудҳои гуногуни варзиши зимистона табдил дода шудааст. дар мавзеи Сафеддара нуқтаи нигоҳдории барфгардҳо, тарабхона, ҳавзи нигоҳдории моҳӣ, биноҳои алоҳидаи дорои толори машқу тамрин, сақобозӣ, ҳаммомхои финни урусӣ, марказҳои савдо ва иҷораи лавозимоти варзишию барфбозӣ, майдонҳои лижаронӣ, барфгардӣ, бозии пейнтбол, майдончаи варзишӣ, зиплайн, баггӣ, майдони аспсаворӣ, роҳҳои танобӣ, 2 таваққуфгоҳ барои 400 адад нақлиёт ва мактаби махсуси кӯдакону наврасон оид ба намудҳои варзиши зимистона ташкил гардида имрӯз барои ҳазорҳо нафар сайёҳони дохиливу хориҷӣ хизмат мерасонад. Привет, Душанбе! Салам алейкум, Таджикистан! Душанбинцы, сидите дома, не знаете, куда пойти? Приезжайте в Сафеддару, в эту горную сказку, которую подарила это классный горнолыжный комплекс. Здесь куча снега, куча аттракционов. Приезжайте, свежий воздух, мороз. Семейно мы всегда тут. Привет, Сафеддара! Как раз к нашему счастью выпал снег, то, что это нас очень радует. Цены соответствуют, конечно, услугам, которые здесь предоставлены. Это горные лыжи, фигурное катание, сноуборд, канатные дороги. Тоҷикистон ҳам бисёр махсус аст, зебои махсус дорад. Табиат махсус бисёр хуб аст. Дигар хел аст, ҳаминҷо кӯҳҳои кӯҳистон, ҷои кӯҳистон аст. Барф бисёр аст дар вақти зимистон, бисёр зебо. Ягон бор надидам, инҷо бори аввалин буд ки барф дидам. Бораи ман ҷои махсус аст барои зиндагии ман. أيضا أشعر الحقيقة بأن هناك طوری که من دیده استودیم، حکومت جمهوری تاجیکستان بسیار کوشش‌های زیاد کرده استوده برای جلب سیاح‌ها اومدن رفتن. بسیار من در تاجیکستان یک چیز رو دیدم، به چشم خود مشاهده کردم که بسیار یک کشور تنج و آرام و امنیتی بسیار خوب داشته است برای سیاح‌ها. انسان میتواند ساعت 2-3 شب برآمده گردد، یگان مشکلی پیدا نمیکنه. من این صورت یک چیزی رو دیدم، برده با همکارا و قومی خود میرسونم که تا اینکه با این کشوری زیبا بیایم. و صحت السواح في المنطقة. тамоми намуди хизматрасониҳо дар маҷмӯаи лижаронии Сафеддара бо истифодаи корти махсус сурат гирифта. бо пурра намудани суратҳисоби худ сайёҳон имкон пайдо мекунанд ки сар карда аз интихоби сару либос ва дастгоҳ лавозимоти лижаронӣ то дигар намуди бозиҳои варзишию шавқоварро истифода баранд. Hi, good afternoon. سلام، نامی من جوشا، من از فیلیپین. من با همراه دوستان خارجی ام
این کس هنیا از یمن و این کس آیوی از فیلیپین. اینجا با من خیلی معقول است. با من 3 سال است که در تاجیکستان زندگی میکنم و خصوصا مهمان نوازی تاجیکان را خیلی دوست داشتم. По-моему, не хуже, чем в других зарубежных странах. Даже можно сравнить с Швейцарией, да. Или с Мурманской областью. Там тоже есть горнолыжный комплекс, мы там отдыхали. Здесь, по-моему, даже лучше, чем в Мурманске. Экипировка очень удобная, как раз спортивная. По размеру тоже все соответствует. Все на высшем уровне, все очень качественно сделано. Вот, мы очень довольны, да. این آخرین ایستگاه روی تنوبی در مجمع لیجرانی سفید دره به حساب می رود. سیاحان با وسیله 32 عدد چنین کابینه های مخصوص برای تماشای همه این زیبایی ها به اینجا می آیند. من همچون یکی از صاحبای شرکتی توریستی هستم و به همین کار مشغول هستم. دعوت میکنم تمام همون شرکت هایی که به همین کار مشغول هستند مهمان های خود را به اینجا روان کنند، چون که میگن ما هم خیلی جاها در طرف های اروپا اونجا هستند که نرخ هایی هستند که 10 ها برابر در این نرخ ها گیران هستند. برای همین این بسیار یک نرخ های خوب، جای خوب، بعد منطقی خوب، بسیار جای زیبا. برای همین من از خودم سر کرده و دیگران صاحبای شرکت رو دعوت میکنم تا اینکه با همکاری کنم با کشور تاجیکستان با خصوص همین توریست روان کردن سیاحا. خیلی و رخیصه و تقدم بمستوى راق جدا. سفید دره رو در جهان بیشتر محض این نمود ورزش معرفی نموده. امروز صدها نفر سیاحان داخلی و خارجی محض به اینجا تشریف می‌آورند. این نمود ورزش از کس چوست و چالاکی را طلب نموده. از یک طرف موضعی که ما قرار داریم تنها برای نوآموزان پیش بینی گشته درازی آن 800 متر را در بر میگیرد. اینجا یک باشگاه ورزشی داشت که تماما با طلبات‌های جهانی استانداردی جوابگو نبود و طول 3 سال می شود که اینجا هم باشگاه ورزشی آن تعمیر شد و هم канатка و روی هوایی و روی زمینی رو ساختن و پیشکش مردم کردن. С удовольствием можно сравнить наши горы, наши родные горы с горами, с Альпами, с Швейцарией, не знаю, с Австрией. У нас выше, круче и лучше, и дешевле. Приезжайте к нам. ما در بلندی 2590 متر از سطح برق قرار داریم. در بعضی از موضع‌های مجمع لیجرانی سفید دره بلندی برق امروز زیاده از 1 متر رو در بر گرفته. حرکت سیاحان رو در چنین موضع‌های خطرناک روبلدان اجازه نمیدهند. Ягуда. Мы приехали из Китая, но друзья Таджикистана сказали мне, что здесь современный, где можно на лыжах. Здесь оставил у меня хорошее впечатление. Вообще круто. Таджикистан мамлакат зебо аст. Ман Таджикистан دوست داشتم. دوست دارم. در مجمع لیجرانی سفید دره دقت سیاحان داخلی و خارجی را بیشتر راه تنوبی که سال 2016 ساخته به استفاده برده شده جلب میکند. مسافه این راهی تنوبی 4 کیلومتر رو در بر گرفته. از داخل چنین کابینه‌های کوشاد و برهوا که برای 8 نفر پیش بینی گشته است میتوان همه این زیبایی‌های طبیعتی نوتکرار اینجا را تماشا نمود. استقامت کننده اساسا خود همین دیار هستم، لکن امروز آمدم بعد جا را نشناختم. تماما دیگرگون شده است، آباد شده است.
آخرش من در اینجا عمارت‌های زیبا، اسفالت، ما این روز باشد من با همسایه آمدیم خیلی تماشا کردیم. خیلی از اینجا با روحی تازه گرفته اکنون به خانه میریم. من خودم را با خیلی جوان حس کردم. راستی گفت سالهای پیش من مخلص همون بعضا بودم، همین جا بودم، می آمدیم بازی میکردیم میرفتیم. لیکن حاضرش بینه در دوام 2-3 سال یک جای شناخت نشده حساب میرود. من باوری طوره دارم که بعد از 1 سال نیم سال دیگر این خودش یک شهرشای خیلی زیبا میشود. درخت‌های سالافکن شناندین گرد اطراف خیلی زیبا، هر گونه بازیچه ها تشکیل کرده شدگی. خود ما من این کنات که هواکی در سال شده رفته مسافه 2 کیلومتر جای شهر میگه همجا خیلی تماشا کردیم. باز گشته اومدیم ما. сафедара ягона машқгоҳи варзишии зимистонаи кишвар ба ҳисоб рафта ҳар сол ба он қариб 3000 сайёҳону варзишгарони дохилию хориҷӣ ташриф меоранд. иқлими мусоиду мавқеи ҷуғрофии маҷмӯаи мазкур имкон медиҳад ки варзиши лижаронӣ ҳамасола то охири моҳи май идома ёбад. эълон гардидани соли 2018 ҳамчун соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ барои сайёҳони хориҷӣ хело мақбул афтодааст, зеро ки минбаъд воридоти таҷҳизоту масъулияи сохтмонии иншооти сайёҳиро аз пардохтҳои андозию гумрукӣ ва инчунин ширкатҳои сайёҳиро дар 5 соли аввали фаъолияташон аз пардохти андоз аз фоида озод намуданд. ҳамин сол ҳам соли туризм аст дар Тоҷикистон. барои ин даъват мекунам ки ҳама туристҳо биёед амҷо. ҷои озодӣ, оромиш ҳаст ва ҷои зур аст. албатта ки ҳаловат мебаред. биёед Тоҷикистон. У нас тоже такое, ну, я чувствую себя как дома. Да. Очень красиво. ях кардаме берун хело сард аст, аммо дохили тарафхонаи сафедара хело гарм аст. кас роҳат мекунад. аз ин маълум мешавад ки системаи гармидиҳӣ ин ҷо хело хуб ба роҳ монда шудааст. дар чунин фазои гарму роҳатбахш кас мехоҳад қаҳва бинӯшад. салому алайкум. саломат бошед. хоҳишмандам ки бароям қаҳва биёред. хело қаҳваи бомазза, ташаккур. инро ки тайёр кардааст? саломат бошед. миннатдорӣ моро расонед. зиёда аз 20 намуд таомҳо тайёр мекунем ҳаррӯза, барое ки аксарияти меҳмонони мо аз тарафи аврупо хориҷа ҳастанд. барои таъби ҳамаҳо хӯрокаи миллӣ, хӯрокаи аврупоӣ тайёр мекунем. меҳмонони хориҷа бештар мебиёянд ош вай мекунанд, ош талаб мекунанд. хӯроки миллӣ, ош, қуртоб, шакароб мебиёянд, мефармоянд, мо мекунем, аз ҷони дил мекунем. ба онҳо писанданд. ташаккури зиёд. хӯришҳои рангу ранг. раман, саломат бошед. дар вақти набудани шумо маро хело хуб меҳмондорӣ кардам. фақат аз шумо хоҳишмандам ки ғизохӯрии маро бисёр сабт накунед. вагарна тамошобинони гиромии мо фикр мекунанд ки ин рӯзноманигор ин қадар зиёд хӯрок мехӯраду, аммо ҳеҷ нест ки фарбе шавад. бисёр ресторанҳои хуб дорад, хӯрокҳои хуб дорад, чунки мо медонем Тоҷикистон ба хӯрокҳо машҳур аст. инҷин метавонад ҳам марди калонсол вақти худро хуш гузаронад, ҳам кӯдаки ёш, ҳама инсонҳо метавонанд дар инҷа вақти худро хуш гузаронад. Обслуживание в ресторане очень замечательное.
очень вкусно пообедали, очень хорошо с детьми время провели. Все очень счастливы и довольны. محض با تلاش دستگیری‌های سرور دولت محترم امالی رحمان و حصه‌گذاری صاحبکار محلی در یک مدت کوتاه موضع کوهی و لیجرانی سفید دره که سال‌های پیشین یک جای نوآباد بود به یک مجمع نوتکرار سیاحتی و سیاحی و ورزشی معاصر تبدیل یافته. مهمتر از همه برای جای کار دائمی و منبع درآمد اساسی زیاده از 300 نفر ساکنان دهات گرد و اطراف به حساب می‌رود. همه در همین سفید دره کار میکنند. این منفعت اون در آن است که همه در روزهای استراحتگاه آمده در اینجا به نمادهای گوناگون ورزشی مشغول میشیم. خصوصا من طول 3 سال میشود که در این سفید دره کار میکنم. در دام 2-3 سال باز با خیلی زیبا شده ایستاده. این البته این با شرافتی که است، با شرافتی پای قدم اینه که پرزیدنت ما امام علی رحمان بینه که من آمده بودم دیدن همجا با خیلی زیبا شد. زیباگیش این طرف خیلی آدم های همین دیارها در اینجا صاحب کار شدند. هر یکشون کار میکنن، زندگیشون رو پیش برده شدن. اگر آیندها با زیبا شود، با از نو ساختمان ها دوام دیان، با من باوری پورا گفته میتونم که باز چند نفر دیگر صاحب کار و صاحب یک درنام میشوند. سلام علیکم. مرحبا. Bara super. Koçaki dost. قاعده‌های بخطریش خیلی است. قاعده بخطری باید اول جنابه خیلی اینمی دمینی که از من سخت هستم. разрывная усилие میگه 4 تا نه. То есть 4 تا спокойно میداره. برای بچه یوشان دخترک یوشان. تو 25 سال یکی در تاریخ کوری ماشیگه که آدمای 45-50 سال آمدگن. کلمه امریکا آمدگی زیپ لاین. صوبی که باندی خام خورده میگن. چه که اگر باروسی میگن تروس по-другому میگن. Система двойная страховка дурат, яком страховкаш банди сирхай, не бандай. Разумное усилие 3 тонна, соки 3 тонна бахозир медорад. Дуюмиш кабутай, и 6 тонна, асаби ки дуд бандиш 6 тонна медорад. Хидри мебошад 4 тонна. Тавразик, як бурши мебо. И 6 тонна асан дорад, кишмо система, капр бовари ки системаш мекар пулис медорад. Кезе. Вақти рафтан дака. Да поён тормоздан ушка мекард хулулай вақте уда мезани ака кампакта пеш ҳис мекунӣ барои ки тарможа мекунад вақте мезани худ пеш мерай барои ки вақта бинтик чашм даи банд назани камата кам хафо мекунӣ. яке аз намудҳои нави бозии шавқовар дар мавзеи сафеддара ин зиплайн ба ҳисоб меравад ки на ҳар нафар ҷуръат мекунад тавассути аргантин аз баландии 105 метр ба поин фарояд. метавонед очкидро пӯшед барои ки шамол камтар тез мешавад чашмонтро мезанад. қабул кироя кардам ба зуну рафтем пеш. сурати ҳаракати ин арғамчин аз 75 то 90 км/соатро дар бар гирифта хело бояд эҳтиёткориро аз даст надод. аслан ин намуди бозиҳоро дар фасли тобистон бештар сайёҳон истифода мебаранд, зеро ки дар фасли сармо бо чунин суръат хело хунук мехӯрӣ.
салом сафина, салом сафедара. умуман барои ба ин сатҳ расонидани сафеддара ва ба мавзеи суръатию фароғатӣ ва варзишӣ табдил додани он ҷалби бештари доираи сайёҳону меҳмонони хориҷӣ ва муҳимтар аз ҳама фароҳам овардани шароити созгори мусоидат ба солимии ҷомеа тавассути ҷалби аҳолӣ ба варзиш бо tashabbusi соҳибкори ватанӣ роҳи автомобилгарди такоб сафеддара ва беш аз 17 километр роҳи дигари мошингарди ин мавзеъ ки солҳои пеш дар ҳолати бисёр ногувор ва садамавӣ қарор дошт дар муддати кӯтоҳ барқарор ва навсозӣ гашта имрӯз рафтуомади хоҳишмандон бо шумули сокинони мамлакат ва меҳмонону сайёҳони хориҷӣ аз шоҳрои душанбе варзоб то ба маҷмӯаи варзишию сайёҳӣ мушкилоте вуҷуд надошта шумораи зарурии нақлиёти мусофиркашонӣ дар ин хатсайр сафарбар гардиданд. راح در 10 برابر پیش نه خوبتر پیش رو به حد بیزه بیغ از همه ماشینای چارده یگان همون ماشین یگان سو بازه هم کم ترک برزن و وای میکنن اهمیت میتن بسیار پیش هم گستین سیاد تبود یگان چی نبود گرمی یگان سویت هم نبود من راه نبودم این ماشینای راه همین چارده و فقط میرفتم میامدم ماشین مایده تا با او را یگان وقت نمیامدم бори аввал дар таърихи мавҷудияти варзиши тоҷикистон мусобиқаҳои гуногуни варзишии болои яхин маҳз дар маҷмӯаи лижаронии сафеддара ташкил гузаронида шуда хусусан шабонгоҳон ҳаводорони ин намуди варзиш миёни ҳамсабқат мекунанд дар рафти баргузории намуди мусобиқа дарбозавон нақши калидиро бозида имрӯз ман лозим донистам ки ин масъулияти гаронвазнро бар дӯши худ гирам мебинем ки аз удаи ин кор ман ба хубӣ баромада метавонам ё на гол хоҳишмандам ки маро ба пеши дарвоза баред бовар кунед хело вазифаи душвор одамое ки нав якум бор мепӯшанд пойафзоли яхмолақро барои ҳаволо хеле мушкил аст хин то барои ёд гирифтан чанд боро меғалтанд мо барои муҳофизати саломатии меҳмонон либосҳои махсус метиҳем барои дар ҳангоми афтидан лат нахӯранд барои одамони навомӯз ва кӯдакон таҷҳизотҳои махсус дорем ки тезтар боомӯзанд
оянда тибқи нақша илова ба иншооти мавҷуда рӯбарати маҷмӯаи лижаронии сафедара тасмим гирифтааст ки дар ин мавзеъ аттраксион барои бозиҳои арғамчинӣ, кортежҳои дуошунаи истиқоматӣ, аспхона ва боғи ҳайвонот бо паррандаву ҳайвонҳои нодири хонагию ваҳшӣ сохта ба истифода диҳад.